kaba style gete yani ndingo takani nginyore ngara ngoli fresh ngende ngoranga ni kuchikata tena ndingo takani ani yakaba kongwa ngonwale ngonaro dusikandi ko choro nwale kabo nero kunya kumubati yonde padere ngara hosteka kabisa ero ndebe dinga nyoko yoji mumbu abo ibalimo babiri balimo ya hosteka karanga bono ngaranga no mwali bwense yani kiagara corona ikanya extend bahati mbaya mwalimu akafariki huyu madam wakonya tu akakufa na corona so sikupata msaada tena namwambia kamubuli kartoni nje tu saa 3 gatoro usafi turungi wala kile yangu ngirwala kwa rutu akatema wiko explain yandenga no hakinga bere kyara nchi nalete kurana mukana nyina na kunete bobe hakinga bere so njinga ngateki ndika simbo hapo ndio nilianza kuumia na nilianza kujisimamia sasa nikaanza kuhold hata familia yote ngarusko ranch ngaenda ngaresa mukae ngamate haki ntiguna minye peke una na kwa tutu even not kumorogi expect kabisa yani ante bini kweli na kwante birigo kangeresa kurumaya munaro menye tororo nere na bali kumu doubt kwaro so na kangeresa by the way kangeresa ngalimo na nyorte no pertiega pamura batigitaralia batigite kiro igor so kangeresa ngaronga mukaya na understand lakini step te yakaronto keke ategeti so nkamanya mumrone ki already musajo yangu second day naende wotuko naende mugachukura naenda akora hiyo bado ona sasa alinipusu so siona amesonga bono uchire father waka bono ongere kumpusu trojo so ngamanya ikabidi ngamya kumanyanga story yere kendrete kaitaringia so ngaburi mumratu wanengene so nilimkataza pati kumbuka ni usiku na afanye kama ujarala iliora ile na libono onyora kai I was to get kwa nyoro monta kwa ntukeke au bus para monto bade familia na batato sai so kirambe kaga we kachinza gete ange sana na saa 7 domo yake chabutko matkalinge mwale kurara weekend ngima so nganyora ungu na kuna kera ungu na kuna kasinyono kikendret by that when I might think na mind was otherwise na mind no ndinde kana ado sense stage manyenki abasaja baakora so angu na kuna mubulinki kokora boni kapidi akamboli chitoro ngapa tindairi ile orera ntorairi bono uganye toyoro rengi kigendere masomo yale baada ya okoromogano na Esther na mamumu abo twasire gaiga kulimo muromo abe tamenyete ase bisete nengo batebere ngake bisete gaiga ase town yeito torangambia tumobwati gocha koromogano nere atorese ngang mbugi makia bere gagwetera nene ngakia menyete gaiga agatige familia abo gari nyakaraine na inde mbinto kie bibia gereta karunka na mwana makasano miaka 16 years takole tena one school lakini wale gaiga ibarua konya kuligi gaiga town na ya konya arago provide ile familia yae etwa kwa nenero mwanyero rune menyete gaiga nka nengo konyolikira chinsanga emina mbanto begete ya Esther gabo mwesiko mwabo support asokonyare familia ne wato bokomusana inde story to gochiko igu ya Jose sema muro mwabo Esther ne yogo komisana mwati 9 mpaka senchu 9 mpaka moelio tegere story ya nene tomanya ngakitogo mokoni asante sana chuma lya twikire asemo muro mwabo Esther bakore kibarua amenyete gaiga asumuchi usongora kinda taiti goteba asamenyete exactly karango tutabia story ya ngaki ale gaiga ngaki atigete familia abo gari nene ngaki are breadwinner karomo keiga na wate sababu ekegera ngalero bune tubete iga tali kawaida muro chechi guest cheto tokoleta gaiga ntuli ko tubobo si lakini na wate story ngoto tebia tukwane nere tuigunga ngaki amenyete gaiga nene ngaki ko provide ile familia karomo no moke ule miaka 16 obonete ko be school. Karibu sana. Twakoligiri. Na sama litanga kyokoroko. Joseph Mukaya. Nkanto ika twarorewe problem mobwate. Nima tenga nonya baiboli bona ga barua ile babwate depression mwesiko minata tebi. Kiagira ya stress ya chire enyinge yo botaka mobwate nkaga ali amangana na mange bweteire. Nonte totorese ngaki ngaye mechando ino ya chakirete. Mechando to ngana nsitekere. Eker mami minto
tutebe menti mami yangu nyonete style yete kwa kwate difficult kidogo Muna kera uwa pia gachaka tu achite nere tu atenga turi tu enso ni kesa kweke mwachite nere muchino Muna kera tu andoro tukanyona tata talinge buya tali nomo ya mse tali nomo so ikaba kwa story ine miaka ringa kwaringe ikera makwaje tu muchino naringe class 3 kera to kale tu muchino naringe class 2 makasa naringe moke kwaringe so kana ngomoke na masikwa mtonsi na mtonsi story ngabake ono krea baigo kaenda kumenyo baba tu mami era kumenya gabo sto achite ora ntutu atekire tukiri toro kisa kwekyo basi mutu na magaya ari ngoro kiagera to achito kanyori nyumba ya baba bono munya no mucho so kera twende tukanyora tukamyo ngito bagusana kiagera nyumba ya linka yema aiskwa minto no wale kurara ntutu ensi no to kurara mama na tata no wa kurara tibu at space ni room gete single room turateba so ngaranje mbiyambero baba mia wate prata yanenke omoke koboko so nganda ngabero baba unfortunately baba gakwa kweneke class 4 ikabidi ngiraneka irana chaka ngumira no gumagetoba kumutana konyora lakini kutinya sambi mo ikerna ngete ikiwa you understand wanjirana nganjirana ngabono na bore go ikato teme no tokokora tomenya igo na bari kira wikiringa ke to ikano rikune no chingende twari oturi do tukoliera matoke tukabeka beka botoke so matoke na mostri amia na tumenya de bakabono ya mostri so ikaba kon kaenda chango chane ngachifesi ngachiba katema kwere asasi bari ngaranga ngo yana na understand antenga dake ande skuru bada no moko kerande bigo so nchingagiri nere nganjira na tyanga ande skuru ewe wishe yemo nere yaringe sa tu kyombo angena gyanjere so ande no awende kungira mona gito de tonsom Langa ka arrange to kagenda oro. Abon class irengo. Class 4. Okay. Keto endoro. So do ka endoro ditanga ni to kan inde to ndo mnyororo. Ni ntakana. Mutu na mahanga ri tata ni bongo ba yambo graniti na mama ne no chimna Australia kurienda gara. E barua besko minto kono ba link by then. Besko minto mona singencho butaka ba lingeka. No nya space ya lingeka ira nyome tu for mwani fisi kabura. Ndagere kabengo kanyoma ukabire nere onyomo bwabero bakonwa kanyoma class 7 mwondo maka konyo tigire school bana nje nale osoma nje bikenga ki so nanje ngaro esa situation unire kango genda paberaka kutikande school bianganchi ndo kwenta kana for some years lakini ndoro kimbate ndo kuroro ngasombe na yole certificate yaningia era ngonya byo libane so ngagenda ororo kumira no kumana ndo kongusa ki agere kasi ya linke nyingi ote so kire gento nje nale okora kasi ya nyumba kama chombe chombe cha linga kwa chombe 7 chombe chinene chirenye fresh ya ninti kasi inye chincho sinji nale ko kama so nani ndagera kama chombe kwa class 4 na kama mama msa 11 na ira mabere para na pima na ira na mana kuesipi na los breakfast na arna ngende school dae rombe yali ko ngara kini moni ga sero nyango yalingi so akandende ka class 5 school gatanga sko free katebe ndo kanye kembe ketega ne school tiangira ne kamba tesimame gasi to bere so that no tengo nda gere school no free so ngaira naka de mam nyoma ente kanye ndi muina ndia sengenjo ichibesa chitai ono nye school kere free te turi nda gere style ndi onsi na gende school ngachoini school yanga waya pana gachire konda na atendi school mutukata ayo abere nayo kuri ndagera ni changa nini kibesa cyo kuri ndagera nga nyumba mami sometimes ya kalikiri ucharo sete rio cho turbani nyombo tute bitabo ya besko minto icho to seri paidi da tuete malembe honkara chagete ngale ena ngale so
intige kabage ko affect sana kwanza ngange tebo bino change chibono ona bekera chia ujinga bono nange ko muromo ni nake chia beta babisabane osai ko to ako chikondra ayuba mbalgo takabando litima idingi so kabage akamusana asende lakini ngagendera tu nganda class menje nale ko top so no ali ntaka school fees mwana mdari ko kuti miss tari ko taka miss matem kera inje nale ko number 1 so class 6 ngasoma ya baka almost free school ina una soma almost free ati chaka umusani one debut wala ni mubonzi almost bonzi so naona karage no ndanje school na osinda kara bari na rakira nyoro kasoma class 6 5 dia baka 7 bono mabuka bo ko nandi bono mbonita basoma nchio kala class 8 ere nyori grade na takite ngende nyori scholarship ngende school high school muri agacha kali request yambori agatusaba kasaba bono mugakore amatenya bono tete gakingira bamwanuri no muyore ngacha gongorire gas ni ngoko request muri astana mente ritanga ngirigwa asko akinirete okay so nchi nganjira na singe nchi school yo ali kongera nira at least peta kubina ali osoma okay ngagenda ngajoin bani bakanga accept bakanganja tasi kupewa interview singe nyumba might gasoi class ime class 7 ngagendera ikatam 3 mumuna bo mongnoyo so akandusi bo mongnori kangira mwae bado nchiringenda takore gasengo ngora kini bona biro monake tiri ko ngumisa mono na dinali ngomoke so ngagenda bo mongroyo ngabango ngoreze chombe chae bado ngorisi chombe nandi bado nagenda mugundu chi weekends maro banachi na wichinsi ya mambe nabo kana kama na busaji unti chi chombe na busaji sijimo kwa chikorara bintu bune binendi na kora kolegas na mana kwende school lakini ngaba bado ngosoma nandi na succeed class ime ono ikreika tam 3 tukafunga school yoro day tam 3 so ile tuafunga ikawe seminar ya ringi gawe for 1 week ya youth na ringi Christian mo kon Catholic kuna pinda chenjimbe mu Adventista akonyaro kire Jumapili kwanda kwa ringi kanisa so mumrone ro ringi mu Adventista mo semi wa na youth mumurabo mumino yo koire so ante togende ngwire seminar chikonyora abo semi bongo because ndojino wanjite kanisa kamate sawa togende tukagenda ngali quest mungu because na rochere muna mama kera alinipepa sana na hata kama alikuwa ananipea kazi ngumu nilikuwa namheshimu kama mamangu bono na baba alikuwa ntuma njina mnyokaza na bande bina ndinairana kera kwa wote nanjira ini kasi alikuwa bembe kwani waito uchuma ni oswa kwa iboko ngo wita bali kwa iboko munyora kwa ngere ko wate mana usina se kwande kanisa to irani ti direct na weteretas wiko kwa wito so na lego tema sana wa foidi amakoso erti nyora iboko so tukagenda seminar da class 7 tam 3 na nanyorte mochando monne sana kera mumuri achitarnia undumia na mukai first night torarte kabanganero ringi kwarinje abantu na bakorare domwe akarenchi gas kidomu cyabeseke bagakora achakarenchi cheito kambika twari kubika according to center kwaro kambika ndes masawe baris omwa chita masabo youth seminar okwaninga sekiombe kia youth kia Catholic okay so kerambika gabo by that time Father Joseph so tukabeku gabo kambika kitanda kiae bono ntruji no na mente so umuro kangu ntubwa diberi nere bonde bwensi lakini bono na umuro kangu sinjuria maskani na mamu mwabona muruka baba kiara ko nyobira umuntu mone nje na sogire kumurangiria taria na n'umuntu ko begete mwaye umuro y'emyaka iringaye umuro yabati imyaka 35 years okay 35 years nye 34 umuntu wade familia ina bana batatu sai so kirambe kagawe kachinza gete yange saa 8 ya saa 7 domo yakirire cyabutko matwalinge mwale kurara weekend ngima so nganyora kuna
kera nguna kuna kasinyono nkikendret by that kuna mind thinking na mind was otherwise na mind no ndinde kana do sense stage manyenki abasaja bakora so nguna kuna mubuli nkikokora boni kapidi akamboli chitoro nkapa tindairi ire orera ntorairi bono uganye toyoro ngikendret Nitanda mwara ile kemo. Gitande kemo. Nti makora ile kemo. So ambege toro be the way ambege toro nero uri kubanga ndi dunga. Nero uri kubanga lakini abandikira umuntu nara ile kiya. Aya igitanda kiro mumura bamurangura balinge babiri babe bono njitukarara nere. Kwaro. So anguna kuna by the way utukunga mubore bono antekira akamura bande bakara ntukeke bayibwa. So ngakira mambia kamubole karatone njitu saa 3 gatoro usafi turungi. Wala kili yangu ngirwala kwa rutu atema wiko explain yantenga no hakinga bere kyara nchi nalete kurana mukana nyina kunete bobe hakinga bere so njinga ngateki ndika simple tukwa ruchenga yani say first day offended first day now just simple because na mworthi akunifanyia chochote kibaya isipokuwa kuniguza so ngakateki simple second day na take serious ribono bidi ngabuli mu mutwara ngene nsemo ngakiwa n'umusaje wangu second day naende wotuko naende mugakora naenda akora hiyo bado bono sasa ali ni kuhusu so siona amesonga bono uchire father woga bono ongere kumpusu troje bono so ngamanya ikabidi ngamya kumanyanga story yere ngendrete gaitaringia so ngabuli mu mutwara ngene ngiwe so nilimkataza pati kumbuka ni usiku na afanye kama ujarala iliora ile na libono onyora kai I was to get kwa nyoro monta kwa ntukeke au push para so na burti mo ngaki wono mundu yali so kana boli ante yesingi sai ni seminatori kanya ehere wando chikweresa ngina so that ororo kera wono tuamanya wono ikabidi ngamanya ande yesi mneroro so ngamanya mo mrone ki already so wiki yunga nyaremelia kaera bado no mamanyate tume de seminario kera litko keramo gochikorana bali wakorera iyo gusumbware ngira kinya kwa nyako takore de gento kende gatatikingao tigabono kunyangunguna kunuko so ikapiti baka na inko mukani sana mpaka sometimes na kabekeriwa okay ono ikapiti tukakule seminar ngaruva seminar mapema timuganye tinkaendaka kanza kusichanga cyane mwabona mind kera twabere nera matuka mangi karo nkimonero wa PF stagirite ngawe kamute baba ndite nkorese ikamanga story ne tertaralia ni terete seminar no twachete kamweresa mongino tatete ya 2011 so truchike gabuwe ndo akarale ne we mukae na roro seminar ga no wale kanto kike musumba ngate patikande mereli menye gaiga so that ngoli class 7 ngende wono class 8 na loloji ngoli class 8 nyole target yane na bwat so that nyole scholarship ngende ani okole merelia kwa baba uko provided na ngano chikene ngeyo mutuna maigate kene ngeyo father mongo nyora no mongo mintu tanyole nyora kenda ko gani akonyu koro ga story kero gwatebeti mongino yere ngaki responded ngina kera na matebeti itukeri na ngente ribanga genda sito manya ko genda kana aliko bali request na basabali bangaki akingali bangendeka ngende for even 1 hour mai kuirana and uwetani 1 hour kine kesi kengao so yaringe baringe strict sana so ikabidi ngalemereri ngagenda kase itungairesa mami kwanza ngate mami keregento kigari mami tabwa the same kamatevi mami taringe poko koteki ya 2011 so ikabidi nande yaringe mune weekend lero trochi yaringe weekend tote benjuma mos jumapili ngira ne maro mande nje konde school tukagamana mami tatege step 2011 kagenda bado bonekere nagenda 1 week kaera murori agachana njinji kuru yose room twali kurara kambeke room wono kambeka chinyumba ya era kini room ngao kwali kurara mo mungino ngina twali kurara na bana bandi ona kandusi akareta mwana nde wishimiji akamubeka ororo so nja kandusi ororo akoira mwae akangira mwae kwaro
konyorera ko watch TV yae ukajinsa gitega konyara baka mukaya oro sojire korara tigarere bieka no tunawanya twakora no assignment twachiro ntuki twasore twarara lakini bonere nabwadike wuke room na babucho so room no ari turaire oigora kaigora utko ono utko after 1 week on 2 week almost 3 bire kurtuwe seminar agacha baidembo tko yarin chenga sana ne am tu inse kar edikare tegare kras kabeka dio ginabe keteriere digali sona mukaya na rai akambata baidia akanifanyia hilo tendo la ndoa sasa. I was most affected, hata siku naweza kukaa. So ngaina mambia aye bugaki iskuru to aliuchi. Mura bana no mura ina bara weru mwe. Semba igwete. Abandi naba kumati nari monese family sabane ruto mentoro. So abandi naba kinandi na mwana wa class 3 monene. So no monke ulingi. Ngo ndani class 4. Na bana bakibaringi. Na bwa uto ali kurana nabo. Ono Pole. Mambia iga bugaki ngende skuru. Ngare ngatema ono ngofisi mwarimu mweresa. Kwa renga affected psychologically. Ono engineering ere de skuru. Furthermore, nale kurandilia bane pastoral program. Bible studies engineering kwa idea bane. Furthermore nale president ya skuru. So onyagwa address ya bane kabari tukeli konkiagara yaringi when Thursday itukolio usavi skuru. So ikambera kamusana. Yaani Wednesday tukolio usavi skuru. But nilifanya kazi tu. So madam class teacher alitamani sana ajue ni kitumba ni yani ngentokia mbere kebe ngo ndi style geteyo. Atara chiweke skuru toroko abo gite mami. Mwata beti no nyama mwabo. Mami mwabo kwa na muteri tanko nkiando. Mwa konetene. Mami mwabo na mweresi baka ngaruma umyo ntariko. Tariko respond ngigerera ngange bono. Kiagera mu mrone ekeri ngento mwae. So nero munyane mo mera niti wasemo kai. Ono ekerna rule school na nashti kwera samukai. Litweli. Ngaro school ranch. Ngaina ngare samukai ngamate ngaki. Ntigo na minye pege una na kwa tutu. Even not kumorogi expect kabisa. Yani ante bini kweli na kwante birigo kangereza kurmayo. Mwana ro menye tororo nere. Na bali kumu doubt kwaro. So na kangereza by the way kangereza ngalimo. Na nyorte no epertie ka pamura ubati ketaralia ubati kete kiro igor so bakangereza ngaronga mukaya na understand lakini step te yakaron to kek ategeti so ngarane school bado distress dipon na ngasi mwalimu ndaire mwalimu naona ngikaranza nalinge frontier but ndaire mwalimu akunipiga kara kwirende yarete andangrete games so games itimu attended the following day Bono classmate deskmate anenga tema kumweresera ande ngamusaba tu school yani company twende kwa mwalimu aka company tukaenda so mwalimu so kera twenda so mwalimu ngara so mwalimu everything na numara kwenye na maite ngantu mtu abwate ngamba ibori yani to kera twalinge school twalinge una chintakana njene brother anenga twaje twabono so kera twenda ororo kera nda so mwalimu mwalimu unique class teacher kiana alinge madam Cheni. So ngatema kumweresa. Ngamweresa almost 30 minutes ngamweresa story kuna yansite. Asikeire. First time class 8. Madam Hantevi akiona na ukoni. Na class 8 yuri. Indike tangani ngonya tangente fe kurusi mumbro minto makororo mwireka. Ngarusi mumbro minto roro ngamwiraka. So ngatigara nchoro. Jibadu naona leo kole kasi ngong ndanga nteimbe hambo so that imba manyanga na ansira oteki step ba maybe na barangi tikara n'umuntu bazibesa no mwalimu tago tebati mo report basa the first day to report ti padaye lakini first day bono na ndebe imbe hambo kabisa so that mudida manyanga tukendera tukara ngakinga bambo kuno mwalimu angeta advice first day second day mwalimu akaenda discuss ne head teacher school ngaru school ngauri baga ngaenda keroka ngakoro ngabe examined so the fact I'm not once to take step on chief agate uwe kwerende kinyorekyo chief kepa na maite ninde shwa na maite kwerende yo kiratebiwa
Ngetinga na rangi tubakie skuru ngai kairesa bakagamba n'umwarimu by the way debut senior abarimu bonse bakamanya bono bakatwara staff meeting una baongonya so baka decide bandu siororo bangire mu madam Chen mu class teacher so that imbe ingororo mengo je skuru ngandanga bakandu simororo bakanyefa mara muna rute skuru nganye ntubiane ngagenda seitu mumroyo yani byasara byaringe para nandi kachangaireza mukai abuno mukai ukangonyete ntiga kintete kogenda lakini ntakiti muntamanya kwenda ndikira bali wanje bali unzuya mukaya kanga assist ngasoka kandangirie pikipiki ngasoka ngagenda kaenda seitu nero kwete efe ani yabari mu bangete so kera nagenda ngagenda mama ngenda seitu ngatige mesigo yani na watoro ngamuki bitabo byane ngagenda mama madam Chen kamenyororo so kera nangia kumenyororo first time corona igacha kera corona yacha tukafunga for some days tukatebuka endaka weekend corona urine mbuli bwachi bwa corona tukagenda ka twaberore weekend and bado bakagenda week extend ama tukoyo kwaberesko nimanye to mama menyareka ka request madam kwena amwerezire muno umanyire kabisa umanyire muno igoro yani so akangari bagangagenda ka kera naenda ka kunya kabono by the before ntaragenda ka ntwajire twa report tiripaka mwa paka service yabana kisi town mwachita na madam twajita na madam so ere anyo ko erabe safe manyikane no mente mwae manyikane sababu yagaranga kandu sigari sina mente so tukalike kwerende yu se obisi yabana madam akayi rirube kitindira etu kere copy de teacher enda kaira so that kabara audiang musti bakangol class 8 madam promise ngora class 8 na ndigi style geten som inandi atani saponza ngendere school bakangore form 4 okay so kangari baka after corona ya beire bono kangari baka ngende ka kokora bayuri ndi mami mwereze suggestion mama bona kangora shopping kagenda ororoka ante na bakobera ku corona eri ro chobera yo kole class 8 and I wish you the best wait kunyora maxima ogenderere masomo second so ngagenda ka corona ikanya extend but mbaya mwalimu akafariki madam wakonyeta kakufa na corona so sikupata msaada tena hapo ndio nilianza kuumia na nilianza kujisimamia sasa nikaanza kuhold hata familia yote none kabidi unganye kuruma madam wenda minobona niende seitu seitu pakororo bana nalikuwa kimambi na unalikuira 1 hour 20 minutes njira ndarika school na tambe alingi so ngabangu woki go school fees ndo wakana balimu maite sa simna mente bono balimu nonyaranchi nji by the way nali wakana na kali kitedi school lakini ntakaniti the same my brother nere ngabate yo bado ni ndugu yangu nena bakarire school orange lakini ndakatani tutakani tarueti so abalimu bakawa yoli bane bakanga kora class 8 kana kora class 8 sikufanikiwa nifike max 300 na pa kwenye watu 71 kaira nakatu kaira naka mnanga bwanta uchoni form 1 mami no ali bono dadi kwanza wabera at least bono to understand you to nalire mami bono ne rotara ne isteli yako struggle kulindagira bono anza kuchange anza kulinda kitiani tali no style kiti ngora turakini ndeo maiti ngastora go tunga konjuro mo gondo tata sinini na request mami angande chitimbo ati sei kuna kwarorere yo konjisi ae wande school konjisi mo gondo kwanza chief na resta kabisa ngamukono kamate yaka kabisa idiane so chief nero ngana maite kesi kyane so kanganchiranga kondisi mo gono karo shopping ande school minto kivi mama mina chagete wakora osare wakora muruchinga bitari nge normal mama ste kugamba kwigambira bieka nyora sai anya kugambira bieka tu au binta gwandu rikoyo okumuboli ostu kuira na byake mwagamba mwigwana so njina mongora shopping nje bieka
kaenda nkasabari baga kumwirete tuororo bagasinyana n'umwalimu nkayiberera umwalimu akanganjira angadimit ngasoya form 1 kirongeta naswa form 1 first term mama sasa kawa simu ile cha kabisa kabogori bintu byonse pi biri twawate bikubya nyomba byokurira ngete mintu mwarora munere kusemuroje munere so by that then twabwate kende yonsi ani nwagitana ngeyo kende ngeyo pi so na miaka imukie bintu bitamuzi nini tamuzi nakurira tu no umuntu ngitandise ngijo cha kwanje skoro ande mwalimu ngurete by the way isini ati ochoende ubiria machi tuno tanyori strong mambi kwa biria machi kwa siba machi ai mambi kwa gendalia skoro so tamuzi ngurete ibintu bikeyo kuja kutumika mami akabwata byospia tutecho minto turi abana 6 erast poni nomoke grade 2 grade 1 yari so akabwata ke mwana uli akamubereka mugongo n'umwana anyoetere mugongo lakini akamubereka mugongo kaboli chitamuzi iri chirongori amakombe pesheni marangeti kabeke unime kabogori akanza kutara ndaza uji oiri butumbo yororo agosoka kunyomba so gete butukunje timaiti troji manera ali na gachite kinde class 6 nyombe mwaro ya muno yona nya gachite kinde class 6 yakara mu mutare uchikwaruka nali na konziti umugondo tata ndakego ngangayibera ango yano yomo kakoro bonyansi akangimete nera by the na konziti umugondo yo kangagachire nyombe yega mu mutare karukera so jona araire moino era no araire bono nyombe yende so amara soka kagenda soka kimambiga bono kusembu tukachite ntumaiti mo saa 11 njingu kumutora nywa machi ngende skuru ayo ngitayo omso witaba ngori ima mind ndenga timaiti asaenda so gete butukutu ngende skuru tu na James andenga oba soka nero bagenda tinje tikumanya kento kenderete ngaya muka ngaende skuru ngesiyosho ngaende skuru to abonto to ke 5:30 class kai ke skuru ingoirana tawestige dinos prindige dinon bo 20 break mangana aje skuru ngomaite mamuno obeire ebarimo tokire busengai tayo immediately ngaru skuru dia balimu mami ruwa tengane morwe kai week sitting amyo kapaka yakanyo mami tayo omaene mbrana bayali kudura kini bado ngamyo kani uniform jirina wat paka saring kwa manyorete amyorita sikita tambi kurunga kurukumanya makairo sayo no abordi umano minto orosire bono tara sikita tambi orosire tarari kende mwisho minto bika tarari kende bara yani abanyora yani nababurya makumbali ya marangeti anto bayijirega my friends banta bangi balengo bono abana biskura bayigwete go bande bakaminyoka no bali no bamurigerete ngamuna nawa feri ya shameful yani ogasoka yani kasi no yento kalina kole kiaga na mami bone balimo onyugo ska kona kwate abana banzigete skuru nayo go barandeli so bakandra yani tata ni balimu yani steniri ngaba separated n'abantu mama mino ko mukwanira ngo kwanari mama agutama papa idino tenena naye gakorara gutama isegi yani kaba estairi gete yani dino takani nginyore ngarangoli fresh ngende ngoranga nikuchikata tena tindiko takani yani yakaba kongwa ngonwale angonaro dusikandi ko choro nwale kabo nero kunya kumubwati yonde pade renga hara hosteka kabisa ero ndebe dinganyo ko yoji mumbu abo ibalimo abere balimo ya abaseka karanga bono ngaranga no mali bwense yane kiagara ni ago sekere ngaba bono nchibieka daditayo my sisters bonse pia sebari oba minyeto bumangeto bubi mbali kunya no baro bonyeno kwekonya so my brother bono nchingo muhordi nje mubogoreti so nawe moke bado ninje na mubwate yani kabage
ikabuma gitoba kumusana ikabuma gitoba kumusana ndana kumenya so ngabuguri mama ngamweberera by the way ngamweberera nganyora ta kwancha ni mweberera tateti kontegerera au kwana chiruwa gitu tari kuigwa matera gitu atari kuigwa so ikabidi mugwate ni chinguru bono mesho mindere ngamona nango enda uri no echae no turungi bugendu buri wa mambi so uzinawe yake iyo ali gusuba rumwana bugendu buri wa saa 11 wenzi pisa sinjo jinsa pasoka ditimaiti na bugite saa 11 sharp timanya uri nyumba Mombasa wede usensa atiza usensa 10 bugendu buri umwana uri yakire yani mwana uminta usubara mama ne ani kaba kumagete yani kaba yani ni tukio ambalo sijawahi ona kwa maisha yangu ambao ilifanya utengano sana kudharauriwa hata na marafiki wasani mbaro balio ujinga yale arutimbu atikende just ngonya iga kokonya ikabana kon kwaro so krea bako bado litukeli elio the same day mama ali balimu ngashugulika kurusaini echo baka saa 8 bado tunayo msaada asikawa mindonjo kwa tayari bika na fare yo kamwere nyagitari ndio correspond angostiane oyo monero chitakuru fare ndeke raro fare bono kujuba antu bali ba usire libadana hata idu mwera kabadi ni restaurant nikapeleka mamangu hospitali nilikaa na yeye hospitali paka wiki moja nikimchunga ni mama yangu ndese wodi hapa ya niko kwa wodi ya mama for 1 week nachunga mama yangu akramo monto mwirete nyagitari kreto anyorete fare tinyorete no bese ni onzu mujumeka nyagitari gabo ni mama mwirete nyagitari chenero so ngabangu gamba na nyagitari tu nabate akigwa sinduete serious bona nyagitari bande bankonya barwire bande bakachikwe story ane bande bankonya so nganyora ngawole pesa ni ya ngutumeka ngamugara no slippers kera chito hata chitense so ngamugore binte byose ngaenda kangara mano mtasi ngumutika kigera mugaso umso mito ade daragere mayanda soge tinyende kibarua ndagera yali kutuka muchoe ono nyagitari inde kibarua mbona ntagochi mwende kuri na mama nyagitari mushugure ndore nga nyore jidos jones kera tunguzi sana njo kurara so that yosoba ngombo relax yakabe buya ono kabiga sengo nga request yanti agacha kabanya gitari ngandaka nchikole ndomse na mwana mintomoke ngabango enda tu chikonda bona abona ono karanga mono school no yanse to no ba tigirete school school no yanse utigira gabo so school tigirete form 1 tam 3 na korta matem lakini bono igafta mtu ebuna anyore bindebiga so nona agachire tukelimo matuka mangendeka igira ngukiranya mahitaji yonse pianga mama nande bono iriarunya gitate chitiko bwene bana baya gakire butukoso kutama Oibizana wagite ngiri toke. Mubugete nga useno sonso abaenda mwika so monyo na tayo. Mwa unchikana no babura bike bisete twa nensa. Ona kabibali moyutu. Ngona bachagete. Ena bachagete. Ainga kikwa decided thing abona tigorunka ochega igata unyasa munyete ucha kuri ndagero solike yabana bamini. After na koli barua guturachi chahe. Ibi barua byonse pinakori. So ngaranga bese ngonyora kalituko. Na tumia yaira. Mama sai na chitenga liminda agira twasake utobwate ngagesa ngagesa uniemu nimetoruro 10 kanyega chinda agire buya pone ndagire nyawe ngarao nilinipea nafasi nikatoka nyumbani nikuche town at least nitafute pesa inapewa end month hii pesa kidogo nijaribu kama naweza chengea mama nyumba nijaribu kama naweza someza bratangu kwa sababu class 7 sai anaenda kufanya class 8 next year sina chochote cha kumsaidia na najua nisipomsaidia hakuna mwenye atamsaidia watu muire town yokoreta te gose nae kwa route nka ugacha tu straight town na chichi kwerende mchengo naacha nakora mchengo na yo kwale ko rutunka gwacha kwali ya ibweka naacha mapema nakora mchengo na 350 450 nikitumia unapata nimesave 200 so hii pesa nikaona rafiki yangu tu mmoja akaniambia njora vera mwane so that kwa rumwana kwenda mchengo ngabango rumwana kwenda mchengo kazi ni anoyo manga ndenga
njonsire tinga ndusimo muro mino ga abu masomi class 7 na 8 so that na ndonyo korera ni welding gatu ngire jidisa jirangi ibintu mbiro akora bike bya welding so that onyore besa ngego o safe ujo so muro mino high school so na ndende ngagatiri no mami nyumba igona bakwarwete na unarwete kaigo okay ina kura matuko town Josta na igure story ino ere enkongu sana nere ne entambe ende base bati mbo kachoka umera mangana makong wetera obotako bobole mino ona iga omuntu liretie story no utagete kubakonya ustete gwikira minto kibiri uraga ni mokonyo mono sai omuntu rankonya mbe comfortable no anga ni score ndole minto kira ta good condition nota ante ba nanga tachimo lakini no mama mio kitwa no mabati 12 ndai mabati mangi na vekiro mabati 12 no 14 yuka ntina batanga gachira takuwa tu sawa kwa mami mama ta feed na yeye ako sawa alafu mimi after mami amechengewa amuiri nirudi shule licha ya kufanya kazi ya mkono kuna dharau wewe hujasoma wenzangu wote au wenye tunafanya nao kazi hapa wanadharau wanajua kwenye natoka wengi watu hawajui story yangu yote lakini mama idea ndio tena nataka ono uchaya ngororo ni maiden some na Mungu sio kutakabulika nene bado tora ikino ni miaka 18 watu gwatike bandi mwatike bandi korigas no ta uniga illegally kama ngatora ika of age yo korigas ona bakora ne school high school okole kuru form 1 mpaka form 4 yes ngakora form 1 yero ona ingi sikura ne school tingwanda wansra form 2 onyi gwete ngansere form 1 so that ingachieve dream na gwate onyoro muntu ogukwira ni school na bakogenda okay ayune side yao side ya mama mino watebire nyumba mutagete airunya gitari kwa babuna no ntwa kwana nere na ronga chinkwana chenchiri buya igo ngatara irana burungi mami namo hata sai najaribu sana nachitenganyora muna nanyote musiaro no mutangani ko ingite nanyote okego na murete nyagitari ngamuna chiri clinic asibona bona iga next Friday awanda kuirani we clinic town ono timbwa dibese ni onse yaronto keke ikungara omwire ni clinic kwa so na konkwar nona kong no konyore fe ayoka yokurusi mama mino bede narora na tambe kurugali bakoche bosongo tobwati nonye fe akumukera nanyore besa na ngoshe na mwire clinic aiwa mario ni no mwani bakabwene you gonna hope sinchironga wakonyora omuntu ramwire nyagitali sura support nchirara nyari mwende nyagitali at least kwanda no ne counselor go psychologist abakoira na buya nabana ba mino ayekero gwakonyiro no metenga na barumbaka bakonya ngisa kwanyeka abangocheri ambera gitira ke kyagara ninchekere ntoka nincheke yani keregento ibiri byonse pio musaja akora se familia ona jina bango koraka ato mino era tali kokonya no radio mtuna ali gona baligo I think ni mama nyore tayo tatega sia osomba match wa windagira akosombera match omwindagira dazo tali nachi tali wakanbes tai ngo wa mbikira ni tibuyo nakira na ote itwire toro ote ni muchoe kwa okay karo ko riskuru ki gosejiri otaratige skuru ki wataite ko bago ko riskuru bado no bona iga dream iro mutone ndete ko be servant of God so that inkeira abange anite ko mrasto de pastor bishop vitu kama hizo so that inkeira bamraba uno mumroiga mimi nikipata justice sahi roho ya mahali mwenye anaangalia ninde tayari kumwa evidence yo byonse ombona ngani no mani muro itarati katabye nagenda dinyo kumisa abana bandi sinjo butaka bwabo era ko kwana nere gosimanya komera alijaribu kunipigia simu after hizi stories zangu imeenda media so alijaribu kupiga simu anakuambia ni mama kwaniti na bagite simu ya inganyirigireri lakini next idwa ngine ra kanyibwata aplinten ringa tamait kende so that ni maite ngondi yali sai nageko era nyinduite kagari ndadi muntamanya semenyete okay aise konyora na barangorere bube no muntu bati chibesa oje mentali kinengeyo support ndio stiyo na ngaka unaona litangania ngorete igo angu munyali pereka pale aya tujibesa kiriria story hiyo roje sai gene yos na ngorera unde wala kontuke
ora take step ene yonse yani oroche ondeta yora go defend era go take advantage kagera ngana bwate chibese na mumuira police na bakurwo rosinginju Kenya rero ni chibese chuko akara kwire tu liri kwire tu nyagitari magachi bakore psi test liri agokorera tayigo litangani no bwate chi documents chiri bado ndije ya nene ro yakachite chitinali wa access documents echo na madam chaine ro bwate chinde okay lakini ero yese kutoka apatikane tutaenda hospitali nakumbuka daktari mwenye alinihudumia anaitwa Esther so ndiye alini examine nakumbuka mwenye alini test FCT yani ninyorete mnatoa chete tindaiba so even to biri na obikote na obikote information yekera ndali ngwa jabali information yani evidence nero na baro kolete no tagete justice na nindaite mokomese because anafanya wengi kwa sababu ya kutukua akomisi abantu muri abana bange talinje byeka baro wange batatu bane maite anenaro bakoyo musa yuro badere utumike umwaga jire bakenyumba so area nitanya gukani westanya konyorondo komo report unoche kero muntu yuna maite tali bantu bonse na bago kumisa bada gukonya kwalse bona muno yororo akumisa lakini bado amwaga jire nyumba kwalse boeka oine tabia bwate nendo utumikira bamura abange bo ononche my wish iniria akomeswe kwa njia moja ama ingine so that tukomeze gezi unaona na saa hii hata kama siendi shule hata kama sitapata msaada wa kwenda shule nafikiria tu soon Mungu akinisaidia nichengee tu mama nyumba nitaanza hata kuhubiri mtaani nitakuwa pastor lazima nikuwa pastor minona bakatoliki mole ntwari ngaba katoliki lakini saa hii ndio mwensidie your dream yao no kwa pastor yani we want to preach the word of God not that yani so that motivate abantu iskoga hii so that nifikie watu wengi maskini niwasaidie turu kanisa lakini dream yako mono ogende school lakini akiota kete mono huru town igaiga sawa kore bibarua najua nganko nyorore help pole sana sai moiteire abagocha konyora msaada by the way muntu naro turigeti bona iga oranyare kwa na scholarship ogende school meto bian no wa decide yawe manyana ngana utaite kwende school mesko minona ntebinga era nyoro muntu komwaje nonye scholarship akole skills ichicherani saruni mangana ya magoko na bagokora nera ikonye ne nabwatu mwana nkagari na toroki ngabone gobo gimamu akinira no bakong abaibori na barabu mbali borunge wono naye kwa bere breadwinner entonda gotebio kankelinga Paul Asquith kwa yaitere endo momuroyo nchomna bere surprise ninga gusibada abantu ngokolero bara mangana buna meta mangana ntoko nyarara TV ntori kwa manyanga ase chinka chito ase binyoro ime bada abantu mbali bagwetere bintu bunebi konyorole justice onde oligereti kuruba igana boranyo chilo yanchirigeti abanyagitari mbaro barakonye mamumino onde naro bwate mitago tumia mwae none kerego naro amabwate mino ebirogo kwa gogire ebirogo tabwate asoko ire binde please support abo abo twakere simi osoba akere barabo monyane ngo tware namba ya yesimi ya mwesko mwabo no ire gabwa screen yoko bakero baikere otaba ikere tene no bwate support otaite toikere oseto bairere nkasobo namba ito enka TV no ire igoro ye screen igaiga abo twakera to coordinate tumanyanga kitoko bakonya mono oli oranyare gwakanira Jose aira ne school era narere dikweba kere gento agende school lakini naenda natagete justice Jose no bwate simi nipate simi na register ni ke wanda ya tatu kwa batora ikimia kabado na nabone namba ya yesi namba yangu tumike 0796546106 ngiro lalimo 0796546106 ona eno gotoka gaiga lakini tutaitire abantu bamanya so gotoka kiagera nga olio gokolera tamangana ego solio kwa abuse na barache gokoligi town tana kwa ngamorembe because familia mimi nilijaribu kuweka kitu open ingia manyikani tali no ikinyorukia aika mangima yenga ona bali so indege njingia nge mukokone se yani ngia ngoget no na keso na kepekete wasi ono njepuna tukumena nere mimi hapo ndio mwisho wangu kwa yale mambo nimepitia mengi mpaka hata imefika wakati sahi nilijaribu sumu nimejaribu mara 3 lakini sahi sioni tena nikijaribu tena nani atasaidia familia yetu au usijaribu tena pole sana keep yani nitaite ujipatie hope
tunasemanga where there is life there is hope. Tomanya tigo. Where there is, as long as okoboka kira lit komete mbali bataite koboka batabo getirero. At least onora alive nende kerole bosongo gaiga abana bamino basemerete ngaleron tokurara nchara jose no ali. Tomaite. Onekero kwa ruro ngakibago cha gukora baragwa banyene. Nende buna goikaransire gaiga sinka TV nimetenga abantu mbali bagireti baragokonye no nyayo monyene life yenu ita change tokomanya ng'oligireti. Na boyo mobweka. Nabago change obugima bwino as a family. Don't keep hope kabisa. Nenda kwasaba kira gitko totabitenge no tete kwa mapasta. Nenda gusaba kira gitko sabira mamu mino sabira ni abana ba mino nendo ko basabira nturu ko rugaiga mato mamu eteire tokomanya as a help yegochera. Tayo. Na watote bagato basakolonga ya mangana suicide kose kujaka ko give hope bonaiga tokomanya guna mambi bogoki. Ino mwanchomo uligere Inka TV no tokolera gaiga omangano kwigura mangano makongu sana abana babachandigite makaba ibole bale depressed batanyari ko bakonya twabaro kire bicha ya mamu mwabo twate mana nyo kukwana na mamu mwabo lakini seye kere boniga sasa bunagendete boniga bado tarabwena ostaranyora ugo kwana ko tutoranyari gwikaransa nere tokwane toelewane ose yani to understand each other ekoba kongu sana nende bante bina bamanyetenga mamu mwabo bongo bwae bado mbora irana buya batagete oli ora bakonye bagirane bamwira ndi gochinya gitari ero manyana taite kwende skuru mwesko mwabona taite kwende skuru no bali nkamba bwati kende gyonse ule bwati kende gyonse ko donate number cyabo no chire gaiga as screen. Asante sana so kwenda kuligere megano ya Inka TV nende kanyako subscribe na ko share chi story onye to bwati obokonye ni mete na bora share to someone mwenye unajua na bwate gento gosena arabara nyari gokonya gosena bwate uwezo yo konyara gokonya e familia ni story chinde to ko baletera ko kuligere Inka TV megano yeto yonse pia maletane Bridget Kerubo. Let's meet on the next story.